kena menjajah anak pulih deh. Kiban dek, ganteng kan abang? Kiban ganteng. Kena teh lah bodoh menjanji mau wifi kau. Hai kan bawa wifi kau. Nyai long kan apeng, terserah long lah. Ada aku duduk padum jam lagi ya. Long kan apeng dia lawan nyo, kan apeng. Halo. Ai peng marto juta no aku transfer be. Nyo tinggal aku duduk le saat. Bawa wifi kak na. Jadi, agak kero aku. Ya, lagi wa express you kirim peng gede kan kampung kan. Amban. Wainya kah je remeh-remeh lo. Ni noh apa kau? Sak menar lo bang. Alah, hai alai kontok. Tapi nyo betul ko buka. Abang kan apeng lah nyo. Dikir aku kena lo. Anak tu le. Hai. Oi, kadang le. Hai lempap. Oi, kadang.